12 Takarjula constituency bisho khobjaknai Belbare Gobind Hall nogo 3 December thamchi salmari krak salo khorok noi chibri voter CPIM tipramutha bodol yakari BJP ni bana Romkha katal faini rokno bana yafari lamchuka BJP haste General Secretary Bipin Debbarma faini sal logo taibo Obahai joining Pandarok khlaijak finai hini shaka BJP haste General Secretary Bipin Debbarma Botai bosaka kebangma Borok BJP bodolo hafaibena bagai fai tonglayu financial taibo burung Borok BJP bodolo hafainani kok saka aji tongo sipem khlajungdo sipem khlajang sampadak sipem ni sampadak ni pare kakai ti prajahama thapairu kakai anatang khabra nang phadi jangoi baksa badarong tisapani asa ti asa Norok ti kerja amu thanyo thangka tap sepaja para nakar sakrana kono dabli ya bro norok ka andong ma tabu tamo asal nika samu tangten ba hai eretan hai norok kerja cubu aja to kasel pada to jumaram nai edik to juma sapna nang bukha to kunang jakata bukha to kunang aparno abka kecil bibili korona beban ka iko satas परिवार आफ्नो न दारा नथांगर गाम दिनो सु भयो नथांगर गा जुंतंगो ओ आगमको जुं हिमनाय ओ तबो गुसता आके बरक न फानि न आं नियाबो थंगाल मिटिंग थाने बसला फादि तबो माके ज बक्स है गता नि नोक्लोको खरब बस जिनो सुलो बुतात ना नों सयसयना हामजाक गय फाइसुकनाले हामजाक फाइजा अलोदा हानि बाना सिमि रमै बडमानिखा आयंगं तंनो आबो तकरि आबो तंगला हंके निनि बुमुंखे सिपजाबा गामिखे नबुरा द हामबाय आं बिजेपि बाना रमगाखे आइसे आनिखे नट पांजलनि पासमंवाननि इदनि वास प्रेसिडेन्ट आं फाइमेका सामु क्लेमने एकदम साया जे आं बाबिमति सामु क्लेमनिया आं बागां साथेनो गई आं अ जागा ताबु सामु क्लेमनि फैजा नि लगी बस फेमिलि रक्तु आं लगी सात फेमिलि दङ इनके नों माने साबना हामजाको बिसिरको बुखाव ताबु आइखे दां मथना हामजागै खलाय दंमोनि गां जे बाबिमति सामु क्लेमालिया आ जागाव गाङा जानायनि आं नखरै याथाव बिजेपि आं सालामो निनि बुमुं आं बुमुं सालायनो गामि लामत बोलनि दिनै प्राय 24 भुटान टिप्रामथानि पुस्राय देबबर्मा गरबगानो युथनि भाइस प्रेसिडेन्ट पुस्राय देबबर्मा बिनि नेतृत्वआव तै नुखुंनि पकरा बिनि नेतृत्वआव प्राय 24 परिवार Borok टिप्रामथानि याखिनाय भारतीय जनता पार्टी borok যোগদান थाइगा এবং borok मुदि मानिक साजिनि डेभेलपमेन्ट नाहारै जे एडिसियो जेबे जों भारतीय जनता पार्टीनि राज्य सरकार जेबे उन्नयन थाइजाबाय दङ अ उन्नयन नाहारैनो borok दिनै भारतीय जनता पार्टीनि बानादम फाइका आं बरनो खाबाय खबाय नामसबो এবং आगामी दिनाव तेबो गोबां borok फाइ दङ भारतीय जनता पार्टीआव लाइन दं लाजा दै बान क्वाते खायने क्वागै दङ आबोनर किसुनि पनुंनाय नरक नखना बिनि नेतृत्वआव बखरसा युथनि भाइस प्रेसिडेन्ट टिप्रामथानि पुस्राय देबबर्मा दीर्घदिन ब जागा दखाने बागै जातिन बागै काम करे फैका ब जागा कक बाय सिमी कुनु किसु बनुहुलिया टिप्रासन बागै केबो कक सालायलिया हानि अब माइक बिसकाव सिबि थाङे कक सालायका किन्तु जाति दखान बागै कुनु किसु फाइनाल बागै वानसु माने करे ब अब्र मानसु गय बा अब्र नाहारिनो एकमात्र बीजेपी नो विकल्प पार्टी बतिनि चिन पार्टी जयनि थाइका बंनो जों खाबाय खबाय लामसगो এবং जों आगामी दिनाव खा थांजा गायनाय सिनि टिप्रासनाव मोथांना बागै एडिसिनो करप्सननि मुक्त खायनो बागै जों सामु खायथांनाय अब हायकानि सिनि गोबांमा बरबाय जों खा थांजाखाय जों सामु खायथां खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फैका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट
khajarni bagi nangmasuk shep tongo tei test khlai rijago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak salo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor bo phai shakdok naifeyo tei abo simia o St. Joseph Hospital lo talburumna Chennai ni specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno kariba o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarogni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok sebmana ni musung khake eba tebashina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Nukhungni hospital lokin sulai oro kisha rangbaino kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo tai bo kaham kai saimannani bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai